Sililikite mwendoni wa saa omwe na nusu saweyo sia wakeli wa matuku 13 mwai wambe mwaka wa 2026 nina ukethia happy new year watinda tamu saisa mwendo wa mutongoi TV nyenita wa Caroline Mweni wa muteti ngitedhanisia na ke Sharon Dinda tuiva tunengelelie vilingi wa mauvona indi chambe tuambao kuita wekeo nundu wa kwithiwa tutana unengelela sia vilingi kwanziela ya ili tena nundu wa kwithiwa ni mathina mai matathukika ma mitambo indi kumamthani wa omonde kuendea nambe tuthatu unengelelia vilingi undu violate nundu wa kwithiwa maundu asu ni mathinikiwe na maila chambo kunengelelia alata manengie wito ndini wa vilingi wa mauvo alatu kumbanesie ni pamwe na Seneta Kiyo kwa dhana kuendea kutetea mawithululuko na NND Kitui. Minister Consolata kukulia ateti maeke ulicha uteti maunduni mawalani wa MYS. Ekalima cheni kuya Kitui kutana ingi sukulu wa musingi wa cheni wa dhana kuvingu wa ingi. Nangusanisio syake musi Kitui kukwamya mwe wa mondo mukanyumbani ya kusuvia me yako ya Mama Lucy. Vilingi wa mauvo. Ekulio yitu tukulite kana nukwetekelana na President William Ruto kana wala niyo wa nyota wetwaewa kwa owo na umelu vate wangangania nukwetekelana na President William Ruto kana wala niyo wa nyota wetwaewa kwa owo na umelu vate wangangania tuma kana aye na welesi wako nambani ya ili 395 kana mitandaoni yitu ya mekumu kanilie. Tuambelelia Senator wa county ya Kitui Enoch Kiyo Wambua ni waweta kana ndelelia muungamo wake wa kuendea na kutetea mawithululuko kumana na utavi wa kithangathi ula wikathi temuno kauntini ino ainena tathini kimwe cha mathiko kisioni cha Kanginga mwingi yothuloni wasua Kiyo ni wasekana ni withito ikwata mautumani makumutelemia kumana na muungamo wake ayasia kana aithingilila kana endea na kutetea NND na mawithululuko ma kaunti su ya Kitui Osea Kimanzia na mauvo. Ainene anja dhine kimwacha mathiko kizioni cha Kanginga mwingi uthuloni wasua Seneta Kiyo ni wambia na kumaku wake ni undu utavi wa kithangathi uende na kwananga mawithululuko ma kaunti ya Kitui nye tamutongoi kono Kitui era mutongoi Kenya na cheva ni kuona maono lama ina kuikwa busini situ na ndoa mokwa kithangathi kuma busini kwito meitia buzi situ si mangalata na kaunti ya Kitui yende na kutwiga desert kila muthenya. Owiyo vo Seneta Kiyo ni waendea nambe kwa siakana ndelelia muungamo wake wa kukitana na utavi uwa kithangathi na kutetea NNZ onaitina wa kwithiwa ethitwe eikwata matizia kuma kuyalama ethitwe maikonanwa na utavi uwa kithangathi. Kwa sababu nikiongea wameanza kuni shtua no unaenda maono kuni threaten wananiandikia messages wanatumana watu wengine sienda nitukane kwa social media nendo tuma na bloki andola matabara kithangathi na cartels sionde ili tabara kithangathi kaunti ya Kitui
Kiyono wa Wambua, Senator wa kaunti ya Kitui, no relocate threats cia cartels cia Kithangathi. Avindani kau Senata Kiyo ni wantu la muti serikali ya kaunti ya Kitui ondu umwe na muvea wa kusuvia moithuluko wa nema kwa kilao kueta tausia itie kaunti ya Kitui iende na kutwika mangalata kumana na utavi Executive government, arm of government of Kitui County, watuambie what are they doing about sand harvesting in Kitui to stop and regulate it according to the law. Sababu sheria imepitishwa. The other institution I want us to talk to, na ndio wa NEMA. NEMA, I think, and I will say it openly and candidly. And NEMA, they are conspirators in the destruction of our environment and our rivers in Kitui. Senata Kiyo ingi ni waziakana ni uyumbaniti kukwata na NNZ makaundi ya Kitui kosa mwamulo wa kuungamia utavi wa Kithangathi. Mwingi mwigwa seneta yetana mukoga ndumaitu mukoga. Yes, because we have to do it. We have to stop this. No, it's not about me. It's not about me and my family. This is about the future of our county. Ngirivoti ya vilingi wa movo kumakanginga mwingi ya udhuiloni wa Zuaka undine ya Kitui Hosea Kimanzi. Serikali ya kaunti ya Masaku kuisila kwimuvia wa kisomo ni ya kulia mwe mateti alamethi itwa na mutuo wa kulikilila maudhukumi ma serikali na kuweta uteti maunduni ma kisomo maekane na mutuo usu nundu mawala ni alamethi itwa maitwa yewa ni serikali ya Masaku na muno muvianu ni makuwete uuniko kwi amwika na NNZ onde kwa vamwe ubi ukavindani ila manyewa alamavaniwe kulika masomoni unguwa wala ni wa Machakos Youth Service mwakani uyu mavaniwe kulika masomoni aya matuka 19 mwaini uyu Minister Dr. Consolata Mutesia aiweta kana wala ni uyu ti wa kulikwa siasa indi ni wa kutethesia NNZ mama Saku aikulia NNZ maiketi kile kwa ua na ndeto cia uteti. Daniel Mwongele na mauvu. Minister muviani wa kisomo Dr. Consolata Mutesia ndane na vanza wa ofisi wa kisomo kauntini ya Masaku ni walesekana maundu onde ma kisomo ni mailete kuvetwa uteti na weta tawala ni wa MYS nutethetie vanene amwika kauntini no na teti mailete kulicha uteti nundu amwika ingine methito maitetheka ungwa wala ni osu. Aningu makulia maike nundu nititha ati nenganite official communication kana official date kwiko uni kulicha siasa kinduni kitailolitwa siasa training ya muika kana ya youth gavana wabina waambiye ti kindu cha olitwa siasa ni kindu cha koswa ni andu maituma Masaku na wito munene webina ni wathingile kana mwaka ni umuvaniyo kuosa maniwa na muika kuma kauntini no ngili umwe na maana 5 alama vaniyo kulika skulu na tuku 19 mwaini huu ndaweta kana asini mailite kuwetela mautumane kuma kula kwi serikali. Mwaka ulo na abitie tunosete siana ngili umwe kana kotwa ni itu ina siana ngili umwe alama na minie na magraduate na mane wa equipment sia kuikwiye ungamia mwaka ose anila si tunosie ni siana ngili umwe na maana 5 alama uripoti matuku asu 19 na ni makulia amuika asu matuku 19 Monday maybe katene na numu those no what that yosana maikasi ngoka unika na ngoka uke nundu masomo mambia muthenosu mutamina intake mambia na masomo mo kwa muthenosu kila momose a make sure ni woka osie sia code tu sika report matuku 19 ma January mweyo ya chuma kia kingi chukite niwese na isu si report ku musini wa Masaku ndini wa college la itu yita wa ATC na ni makule mai report Monday sia matuku 19th moko na personal effect kana osindu sio sia kawaida sia utumia tataulo o toothbrush toothpaste moko na twindu twa utumia onuwe wona wande na udhuthia amwika kuendea kwikala mituo ni misio na melu ndaweta kana serikali ende na kwikia maoni yangi makugelia mekale yo kusela muviani wa kisomo no lawa mathau. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuvanza ofisi ya maundu ma kisomo kauntini ya Masaku.
Tomondo ni makonetie kisomo ni kanaene ndikisioni cha cheni wodini ya mudha kitui cha ithio yumenondo utania itino skulu wa musingi wa cheni no lawa vingiwe mwakani wa 2019 kumana no vungulu wa mugo kisioni kiu kwithiwa kwa oyu muvangoni wa kusiokwa ndeto hii saikithwa ni MCA wa mudha Dominic Mwamisi ula wanena kavindani kala watethesia amanyigu alama nekienesa mutianine wa kejisea na sindu sia kutumia sukulu aiweta kana kisomo no chokitona kwa liula kisio kiu na kwenda asiai vamwena amanyigu kwikia kithito kwikithia amanyigu ni mwakwata kisomo ndu vailite. Onesmus Chalo ni watu vanisia mauvo. MCA wodi ya Muthele kitui cha ithio Dominic Mwamisi no weta mivango yonthe ni ikitwa kuvingwa skulu wa musingi wa cheni ola wa vingwe kumana no vungulu wa muo kwe mwaka wa 2019 atanzia mwea kusio cha kisomo kisioni kiu. Mwamisi inene akwea Muthe tino akunengane masanduku ya nemo na miongo 5 mamanyu alama nekienesa thino wa skulu kivathukanyo wodi ni isu no weta kana utena mathina la mevulite wodi isu ma vungulu wa muo amanyu ni mavikiena kwikanesa mitianini na kumenda masio kithia maskulu na kulikilasi ni kwikia viti kisomoni. Kitwa cheni lazima tuvingwe mwakola na wetie ni wao na nzia sivo na mivango hivyo ila nende na kwikia ya kuhakikisha legal twa mina nange wa yakitheka kino kila githitwe kina thina then school hizo ni abingwa na ciana situ ni ciendelea no so kule serikali na makundi yangi matemaki serikali kutethesia manyoko kwata kisomo na munala mometa misinira mbinyeki ukwati weta kana kisomo no chake kauna kutethia wodi ya Mutha wodi ni wodi mwe ithitwe ina challenges muno insecurity kuma nali kake vilani lakini ntutatite vala tutona kulingana no yuno kuiwa na azime weta kwina mugo yes vilani lakini neze nezeta mutongo ive area etialite na yezu nende no sukuma serikali nene na serikali ya mutiko kana tukwatianisha vina tuzo kidhani twaminu kile challenges yusu ni kana siani isome tasiani ilingi sie kwa town tasiani ilingi sie Naivasha whether ni sie enjoy environment the same no weta wano yumetita mutongo ikuthukuma enende ma wodi ukumina mathina la mevulite wodi we vovungulu wa mugo na wetha kisio kevinda yingi kireto kitietu etina muno kimaendeyo ya mosio na ngai ya mathime na manenga wima wa mwina wa akili makeve mekielelezo kisio katika ndua ila kingi ngwendo mathuthia ni methwe na nidhamu ya hali ya juu na mesoma kwa bidii na kwa si twende ina kung'ang'ana nundu wa kuongela ciana situ vina nikana isomenesa sikenesa uthuthio wakwa nundu kuona challenges ciana wazizi ciana ino baba munini wa ciana ile isometa na nimbingi ile kwenda kuthi skulu ona ningi ona baada ya wani nguthange kuni wasimo nundu bo alama ka special twema mambia o masanduku kwanza eno kadelenge lakini ndo kulia mundu tona kutha ena ngoya wendi musiwa nawe shirika ito na iva yende yo tutethesia nikana ithe utalo wa ciana ni wingi ba uketha twende na kuongela na kukilia kisomo wodini ya Mutha. Tilivota Blingo Muvomo Tongoi TV Neto Onesmus Chalo. Kungenikana mumbunge wa Yata Robert Basil ni wakula vethiwe na utethio wa mituki wa kilovia kwe maskulu ma musingi na alama secondary kiloni mbunge cha Yata aielesekana ukwati monini nukunithitie muno maundu ma kisomo aine ni skulu ni wa musingi wa Kalukuni kuu ya Kithimani ni wathingilila kwiki wa musingi mulumu wa kisomo maskulu ni onde ayatha nange kusukumia malelu kwa ilwa muvangoni wake wa kwete maendeyo Yata maundu ni ma kisomo Basil ingini wa ikithisia limaki liombunge kiu uania wa basari ute uvathula mundu ona umwe ayasia vaimo manyiwa wa ilite kutielwa itina. Ben Musawe na mauvo. Ainene ya skulu ni wakalulu ni Kithimani Yata kavindane kakunenga na kilasi chao Basil ni waweta maskulu maingi tamethi tomema kuumo no kumana na ilovila sithi toivathi wa maendeyo kwitha si nini kwa yenda ene nthima mwakwata mbau avikia na usainzi sula ya maskulu kiliombungeni ke na ibungo na nambo tuta ma primary schools ombula neti kanone mbala zeta na secondary schools nuno mwezi ilovia sio kaosio nini mazukulu maito to atuta ine yongeleka niambe wendi wangai na mwangu atakoko na ninena nyenda kuna siasa sukulu situ sienda kala lego hiyo wethi okatwa mwana sukulu ya ilovi kwa ngenda yako tiko twa mwana ndikwithwa balawa kisione kila umete pa sukulu weka ba usomea ciana twende temwe tondo ni mwisi kila sukulu ni ngitha na laboratory bisoso media physics kanoka so media biology kanoka so media chemistry kwa utena lab practical gege hapa mbunge oyo ngine waweta mesingi melomu ya kisomo cha manyiwa
ni avata muno kumamea nini ukaizia foundation twambie na mwandiko waku kethwa imuthuku wi mwana munini onoka twika mundu muima mwandiko ucio tu awige nai. Foundation is very key. Oingi Basil ni wa matha ene ndi kumanenga basari kwa wiananu obamana kusukumia maendeleo angi na kisomo yake anaanza mudhui na mundu la kuimbesa kana lote na pesa na chino yake utuma basari dinenga kila mundu ona alama buda za Basili mitandaoni ondeni ni manenge asiana basari na mimi ono manga akulia mundu we wangu nije kulega na kone basari dinenga asiana sio the basari na mwako basari aize ngongela pesa na nimetangaza next week nungu mutangaza ya basari ya alama in grade 10 uende ya neologi na form 4 nikenda miaka yuke tesiana itu usia nizikeza simba zili meuni ona polisi poza wando maamuika uya unenga wandola maamuika mena bina uide no medo ne binda yanu la kusoma kana ya udhukuma otondo mundu ayibaazya mundu oza ola wina myaka minini twina kuyibaazya mundu myaka yasonga kana bedo abaili hata nundu oza mundu myaka esongie muikeza ne binda yanu ya usia kana ya mbanya musi Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosao. Tuikilanilianikana Beatrice Molonzia mwalimu munene wa skulu wa yetu wa Kinyuiku ya Matungulu kauntini ya Masako ni wenda siku ikithia kana ni matwa amanyiwa ma grade 10 maskulu ni kwenisia ndoto sio na kukula sia mautao kula mavingi sika. Beatrice aweta kanota lomonini wa amanyiwa ma grade 10 ulokusiwa maskulu ni kivadhukanio ni kumbanwa anasi ikuvinyewa ni maundu maki ukwati na nonginya amanyiwa mavike maskulu ni kuende sia masomo. Boni Mutisia na Mauvoo. Beatrice Molonzia alisakana singi maende na saloni vinda yomu na joki tumikuethira na utalo munini wa manyuala maende na ulika maskulu kivadhukanyo vai kulia siku ya vaka vyokule na kuikithia na manyuala ndani mathi maskulu kukwata masomo. So far siya grade 10 siya mbio report hiyo especially alama na imana itetwa ni serikali tana putindo kumuno odor meko kanesa. So far out of 360 ila tuko expect to almost 100 ili report hiyo na siwo na usiende yakoka asa imingi mena maumu maza ko yembesa lakini kala tu matabia ni moga skulu manegotiate na mwalimu na kenda siana siweka skulu nondo to expect 100% transition na mende yako kala musi mede mende yakusia kwithwa maskulu kivadhukanyo meumbaniti kwa samanyuwa ya na mwasima ikula kuikithia kana manyuwa mathi maskulu ala metetwa ni serikali kana kuikithia kana vainethwa na uvengi sekundini wa kweya ndoto sio. Currently we are undertaking the exercise of grade 10 intake and I wish to advise the parents wherever they are that they should purpose to take their children in the schools that they have been called so that they may not shatter their dreams. I would wish to say that currently our parents are responding well. We are not badly off as a school. Yeah, we are prepared. The dormitories are okay. The classes, we have rooms that we can accommodate these students. We have also made arrangements for the grade 10 uniform. And currently I would say that we are glad because right now asime kula kukwata mbao kisomo kicheo kuondoa ni wa manyigwa na mwengiano mawendi musioni makule kuikithia kana manyigwa lama kwa mite mesini ni makwata utethio na kuendea na masomo. Seima support kisomo na kenda with the school nisiendea na mfumo mpya wa CBC at least with the we have also had challenges with our students, maybe because of fees, the lunch fees. So we'll encourage the well-wishers who want to support our students and more so the needy students who come from around. Most of our students are coming from around because of the 100% transition, and most of our students are coming from Abo background. So we request for well-wishers who have something to support our learners to be able to come in so that they can help us best Kitie Secondary School for the time we are here. Grade ya 10 ya kwamba walete watoto wao,
tuko tayari kabisa kuwasomesha na kwenda na mbele, na tuko tayari, tuko na walimu wa kutosha ambao serikali iliwatrain through retooling last year, so the teachers are well equipped to handle the grade 10 students. Mama Tungulu kaunti ya Masaku nyeni toboni Mutesia. Musaisa mwendo atwende todhio muone na neulilikania ekulio yito yo mundi ti kulite nukwitikilana na President William Ruto kana walanio wa nyota wetwa ya kwanzia ya uwo na umelu vate wanganga ni atambelelea kuosa mausungio ngalikoni ya ile 395 abe mundu kwa sia eka vai uwo ni ulusani mudhei na siasa sia tutam. Ongea kasa Motongo TV aye nyendi kuona tavena umelu tondo amwame sia mayukwata mbesa ni buda kumagalikoni sia katanga tuisangalikoni ya YouTube abe mundu kwa sia to kaluma malenge wangu tani sia woni wakwa ni aye ndi kuona sia etawa kaluma malingi kumako ya ngutani ningalikoni sia mwingi na ende musaisa mwendo ongi ulilikania wenu kuona kana nukutikilana na President William Ruto kana walanio wa nyota wetwa yewa kwa uwo na umelu tutumie usungio wa kana aye nambani itu ya mekumukanilia ilane ile 395 batendevi kananga likoni ya mitandao yitu kananga likoni ya Facebook kananga likoni ya YouTube tuende todhio muone ni tusiokethetie ndukadhivasa. Andu mawonie ukesela chanda ni chachu chakiko ukailitwa ni maisha ukona ndeta yathela neke yesa isi ndo miongo 3 ila ikangwata neke wa muzungu 38 consequences and the 38th consequence was death. Tebe nisa ningezo ukete akwa bahati mbaya kwa yedhe yako kwa nisa ningezo ukete naweze neze mbete kwa dilwa ukwaba kwa diote akwa na diote ukabiniwa ukathiwa kabinyatangano ukasisya mbe ukalea kuona cheni inde muthonyomwe ukakwata ukusi penge wa siandu meselile kibindu matona mbe inde mali ya kukongo na muthia kwethi wa cheni na utanu awethia na mwimba no akwata omwe na mwe fresh kana ni miku very fresh musenyo ndomwe Wailombea congratulations ndo kukumu. Kwa hiyo ndo abete precious yake na ilo siya tukio ndo aruke hamusumio. Kilunguni cha Vero Show kila kikakukia kila wakilisa ili na nataka miongwe na siya iya wiyo tukakwete ange wa kukwiki ya binya kuunenga wikwati wawo kanona weselamu akini no kuma weekend tadhavu wao kakomana na mwene ndetaku weselile thinane utathimika indi UN ukusi ngumbao atongoi atanithia na atanithia makunite maundu makutumika tangelekanyo alama lile kukongo ukasoma ukatana na kumandakana wina utonyi wa kuvindua na kwa ile thayo waku nundu ndu ikongo. Kilungu cha Vero Show ni kila wakeli saa ili nandateka miongwena siya iya wiyo winake Veronica Siombua Wili wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wemi wa matukwa uvindukite ukatwika wakilovia ila we upanda kendo wamana kumana soko ya kuneva niwa ila mba kumama uibikute yao kwambia kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya ivanginge wani andawa umiavi vindadila yalete kunanda we vindadila yalete Wemi wenda masabu na avocado ino si survive na mbuga hii kana nungidhasia most of the time kondi ngidhasia munango nini ungametio munda nezokezera kihuba yongenda wakuna masabu uivye nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabobenda utuika wina inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kokeva ita etumbe yiba ita nondo wale ule unobandiye muno jasya wasa wa ng'ombe muongo to wasije teno ino ni nome jo ino ni nome kabise muongo wayo umwasa ni ndulu na yuwe muhimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukose mbesa kwethwa wimete tundo tuini
no kithe kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma mwemi atakwata sokonze luko kethe mwemi ena mayu 10 ena masungwa 5 ena yembe nyongwele na yuwa sisia usutu weta wemi wocha nike nambu yu sethe ni onenga profit mwingi waita mwingi wali te kwikana na yote boy wairo mevia yuta kumagera inu wairo gaija ibinda myaka ile boida myaka ile ya kuna kawaida masimu kila wakatatu na ndatika miongo ena cia mawiyo twithiuka kila kona kukwetie aimi kivathukanio tika masa makanyua tika mana uimi umabinduithite maisha hata kwisa nesa ni ciana ni kalana cio itea cia ciana icio isoma nesa na ciesa nesa kwisila nguku tika kwata utao kuma kwa mwimi tikewa wasia wa mwimi winake Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba maundu maku tumosa nolitu ulawailete aani bamwe na maovo macheva ila wende na kuya twitikilie tukuye muiyo wa kumanyithia andu na kuuvuthisya maundu maku ibindani ya cheva va Mutongoi TV na Mutongoi FM nitukuelewa munyanya wawo ni ula utautia ila wende na kwisila ibindani yumo tangasithia na itu kimanyithia cha bata kana kimanyithia cha kikuo kwisila nambani noti 1-9-ile-5-5-3 Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uo ndoilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetia kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwamba toni ndakame ukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma ba uikala wako mbelelia matuko 5 mwe wambe tu Makendo Skego Shops kungedhanisia na Momburi Driving School kuthengiania na Total Petrol Station wakele matuko 3 ikathonzweni Undi Shakers etina Wangomeni Hotel duka namba 3 kungedhanisia na Kilome Hotel wakatatu matuko 7 matiliku chambeo in kwa kingote matani sioni machangwa si na Kilili wakana matuko 8 mali bus park duka namba 39 etina wanaekana booking office wakatano matuko kenda tu wote katika totazama Agrovet na Cecil Hotel Marikiti Ulikiloni Wamboka na wadhandatoma tuwe komitwe Kambuti na Wakanzi Supermarket kungedhanisia na Blessed Kanani Hotel kwa mawabombe ange tuthoke mobisi na maito alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunie simu kwesela noti muonza ile imona noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Mwisho mwendani twasio kethia ni Mutongoi TV na oni vilingi wa mauvo. Mumanyi huo mwe muo wa kansa Vincent Gakuhi no makisia wanda itina wa kukwata grade ya A na points 8 na ili mutiani wa KCSE skulu ni wa Alliance High School. Vincent nola wenda kweyumia adhayo mbewa kwekalila mutiani usuri easia enda kusomea maundu mautakitali na kutuika mutaalamu wa maundu mawiti wa kansa nikanate thesi au alange makansa aine na musikuo kuyerwa Vincent no elesie undu mavindamwe aende mutiani unalasimika kutia mwakulu ya mama tena mausungio kumana na chalia kiingie mweni kwake kumana na kukunwa ni mumanyi waka vindani kala manekiani asia ndeto ingi ayelesia undu wawiti nani watavasiani nyawake kanande kuona vata wakuika mutiani kumana na chalia cha kansa ya munuka ayasia nokava akakitakuwa wa atekwiwa wo Meshak David ena mauvo sema asante. Vincent Naula unakwati grade ya ha ya poindi 8 na ile skulu ni wa Alliance kwa ivinda imwe wena isile ya kweyumya thayo yu
iwitata wina ndoto ya kusomea maundu ma utakitali kana medicine na kutwika oncologist kutethesya andu ala methiawa na thina wa kanza. An alumni of Alliance High School by now. I did my KCSE last year, and by God's grace this year I scored an A of 82 points. Yeah, so I wanted an A of 84, but who knows, God is there for all of us. I want to pursue medicine so that I can become a neuro-oncologist, so that I can help other students out there, or even adults, who may be going through this predicament. Ainena musikuoru wa ikauntini ya Ilovi, Vincent ni wailise undu watia makuli wa mwe matema sungie. Itino wakwithia akwatekanie na uwau wa kanza, kumanwa na kwithwa akunweni mumanyiwa mwenyanyae. Mnukani wake kavinda kala methiiwa na muvitiro kana wa ndeto, na kwithwa na chalia kinikola chatumiswe ase mwikiyo wa kwika mutiani wa KCSE. I don't know how I've gotten these marks because I myself, I know that I blundered because there are some papers that I didn't even finish. I left some questions blank because, not that I didn't know the answer, but because I was in too much pain. Yeah, but God is faithful, and also because of this condition that I underwent. Nyinya wa Vincent Lucy Gathoni ayelesia onakwithwa mwanae esilile ivinda yumu ni wamwikiye vinya na kumutavya kana eke mutiani vatethi na aimwikithi kana madaktari mekithi tikana ni wavoete wa kanza aingi maimukathiye Vincent kwa kithito chake maimueta toneki nesa onakwithwa nesilite maunduni momu. I tried to talk to him. I prayed with him, and by morning, by 4 a.m. in the morning, I woke him up, and I asked him if he wanted me to take him to school because the exam was to start that morning, and he said yes. So by 6 a.m. I was in Alliance High School. And mind you, this boy had gone mute. He was not talking to anybody. So Vincent was not eating. He was not talking to anybody. I'm happy today for Vincent, who set for his examination, KCSE, last year, and he got a very good grade. Vincent is a good boy. He's a behaved good boy. He's hardworking, and we really thank God that God gave him the grade despite so many challenges of life. Vilingi wa Mavuo Mutongoi TV ni Tomesha Kinzei wa David. Twili kama uvoni ange makumachanika na kumana na ngusanisio siake musiku ya kitui mwi wa mundu muka wa miaka 50 na ena Regina Kivuti nukwa mite nyumbani ya kusovya meya kwa ya Mama Lucy Ilovi kwa ivinda ya miei ele na nusu. Kivuti Amina nolani mwana wa Regina eweka yuni wakuli otedio wakudhiumusia nyinya wake ndini watu vulito wa silikali tina wangusanisio sia ana inyama nyinya wake kulea ndakadhi kwa kithekani chamusi. Ainena anaandiki mama uvo Kivuti ni waise kana nyinya wake ndaendewa nundu ana inyama ke matakwatana kumutethesia aitwe na athana kana ona ila wekwa maika mutethesia kuthiumuwa ingine wakuli otethio aminukelelia endevi ya sivitali ila ni yangili maana 3 Joseph Kitheke na mauvo. Kwena na mwana wa murutia Regina Amina ulani Kivuti Amina nikana mwiwoinya wake ula eno kuwa miaka 50 nena kwa uyuwethito kwa mite nyumbani ya kusovya miyaku ya Mama Lucy musini wa Ilovi kwa ilungu ya miili na nusu kumano na ngusanisio siake musi. No netha na mathina wa mam kwa masitwa eto Regina Amina Kivuti wokietha na mathina ma sukali na pressure wabika bandu yatwika ino nginya hospitali nokie twamutwa hospitali lakini hospitali wa Mama Lucy na wokie bandu wa muzidea
na etwa ibindu ni last year 2025 mwezi wa 10 kivuti ingine walesekana inya ila watu iwe sivitali ni wathatie muno kumana na mwana inyema mwathukia ona kulea kumuitia na kitumini chu ekitandani cha sivitali awetakana ona akwa ana inya onthe mayalite kukonania na mathiko make nundu wa mateso ala manamunisie ethayu kuma ibinda yu kidogo no kina tabia family na wethia beo na mathina ma kemusi nundu no kina barabe na ni kwenda kuorganize nundu tutonya muthika lakini betha beo na mathina nundu wa kwasia ibinda yu ne wana ni methiwe matomo shughulikia na wokia nena wande ngewa kidogo yo kayamu ya kalata ya rati andu mamusi nundu ni wokia asia evando metonya mushughulikia ethayo anakwa maikaise kwitha kukama kumshughulikia nyeta ni musie ini ngona sindu ingi taisusia kwithia mundu atevo nutona kutwika ni waisie kana ekie nitwaile kwithia tondu ibinda ya bindukitie ile ibinda ya yatene na nitwatwikie tekeli twele kwithia tuyosa maundu na uito twele kwatia kiunga ina twitia maundu ma satani netina na twethania bindani ibinda tayi la yumu kivuti ula wane na ndiki mama uvo kwa cheva kingi ni wai andu mango ya ulauma matethe si ukwata silingi ngilimana atatu nikenda makwate bandu basio matonya uthiuthi umusia inya wake tuvulini twa wingi na 12 ya sivitali aiweta inya sivitali tawaleile aithi kwa musie kwa kaundini ya Kitui kumana na ngusanisio ile inatwavo kati wake na ana inya nyango manza utojo wa kumuthika bandu ta cemetery na kila muno tumanza ni mbesa cia kugaramia maundu asu ma cemetery wa sanduku na transport cia muthembozo andi wakwa bandu ba mutwa musini tunonie ka batu mumanthe bandu ba muthika bandu ta cemetery tuthi tumuthio musie bu bandu ba utwa kinene musie kwa family ambayo ni maango salani na mo ndetu taisu kidogo sinambe kalanesa tani mwibae nondu anetha bitho na mathina tasu bethe tupena mathina tasu maile kwithia mana maumilisia binda tayi maile kwithia manekie twamino mundu amwe tasu anetha ndothi kubu maendele cia ningi muthiko bandu bangi na magugo mendaria sino cia muthemba tosu wisa kwitha no nelewai ikyo kitumi kitethu kumanwa na livoti ya cheva ketha no utonye uvikia musi uyenda kumatethia ni manengana namba ya simu ila ni noti muunza noti inya kenda kenda dandatu muunza inya muunza Joseph Kithangi ripoti ya Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV ainde kwa musiusu twemwendea ukiakisio wa kuyana tulika maondoni mane kana serikali niania makunia milioni 3 ma fertilizer kwi aimi milioni 1 nthi ya Kenya mbewa kwambia kwiyumbanisia mbua nene lekwi kwatiwa kuwa kwambia mwaine wa katatu mwandiki munene muvyani wa OIMI Dr. Kiprono Orono aivingwa mulati uyu na ula uvatisitwe ta 2026 Long Range National Fertilizer Subsidy Program ya port ya Mombasa ni wasakana serikali ivanie kuanya makunia milioni 12.3 mwakani uyu aithingilela kanetambia yili yutethesia muno AIMI kuikithia ni matho wa kwatho wa munini na kuongela ngetha yo misini. Angelina Musena Mauvo enene nthini wa port ya Mombasa kavindani kala wavingwa makunia milioni 3 mambolea na ila ikwithwa yenya icho kwi AIMI milioni 1 vanthi ya Kenya kuyumbanisia mbua ya mwai wa katatu mwandiki mutine kama vyani wa OIMI Kiprono Rono niwa wetekana serikali ivaneti kunyaicha makunia milioni 12.3 mwakani u. Leo tumeanza kusambaza milioni 3 ya mbolea ya 50 kilogram bags kupeana kwa wakulima wote Kenya mzima. Tunajua hivi karibuni wakulima wataanza kupanda. Hasa wakulima wa Narok, wakulima wa Bomet, wakulima wa Nyamira, wakulima wa Kisii, upande wa Kericho, upande wa North Rift na upande zingine mpaka Bungoma na Kakamega. Na kama serikali kuu tumejipanga kwa wizara wa kilimo kuhakikisha kwamba wakulima wamepata mbolea wakati inavyotakikana.
Nukuetekana walanyo uwa unyaicha wa mbolea ni muvango wa serikali wa kumolea imingalama ya mbolea kuikithia kanani ya kuatikana kwa wingi kwa ili maundu ma uimi na kukitana na madhina maalum. So hii mbolea yenye tumeanza kusambaza itafika karibu milioni 12.5 kwa sababu mwaka iliyopita tulisambaza mbolea milioni 10 kwa wakulima wa Kenya. Kuna wakulima wa kahawa, wakulima wa mahindi, wakulima wa majani chai na wale wakulima wengine. Na hii mbolea inauzwa kwa hiyo pay serikali ilitangaza 2,500. Na ningependa kuwajulisha wakulima wapange waende NCPP. Tuko na 354 NCPP depot yenye wakulima wataenda kupokea hiyo mbolea. Tayari tumepeana hiyo uchumbe inaitwa e-voucher kwa wakulima kutoka Disemba. Na wakulima saa hii wako na hiyo uchumbe. Ningependa wakulima waende sasa kwa NCPP waanze kuchukua mbolea, wajipange ili mwaka wa 3 mwezi ya 3 ikifika tayari tumeenda kwa shamba tuanze kupanda. Kavindani kau ni wama ikithisia imi kiwango kiyulu cha mbolea wetekana nima kukwatiania na mivyake wethukanyota ula wa kulunga wailuwa sindukana kebs kuthuima mbolea ii itanamba kumavikia aimi. So tunaona hiyo mbango ya pacheti itaenda juu na tayari serikali wamepanga. Hii mwaka alone tunapanga karibu bilioni 15 ya kutumia kwa kununua na kusubsidize mbolea. We have also aligned the seed companies, the Kenya Seed Company and the other seed producers to make sure that together with NCPP, the fertilizers and the seeds are both present so that it is one-stop shop for our farmers. Gilivoti ya vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nukwitikilana na President William Ruto kana mwalanio wa nyota wetwaiwa kwa uwo na umelu batena wangangania tuososongo ngalikone ili tatukenda M5 Mutongo TV usuwa Ruto eka ukengana na nye ninale na nawete sito yake na inde itinawe kulo yu tuendete udhiu muoni omonini nitusiokethetie na ndukathi basa. Museo kwa kuwe musiaisia bonge sionthe cia Nature Vital Wellness Center yu ni mbinguwe kila muthenya kuma wa kwambililia nginya wa 6 kwambia saa 2 cia kioko nginya saa 12 cia airwayo. Kila uvonge yu wena ndakitali wina utui kamwe ya neu na muvitukithie ni serikali kuita maitumia natural medicine. Thokea uvonge ula wiva kuvinaku ukwate uiti kwa mavombe ange none na nyena itu kwisila namba noti mwanza ile 533 nyanya 33 kana noti mwanza 5 mwanza 5 kenda noti 5 kenda noti. Namba ne 0722 533 833 kana 0757 590 590. Uima waku wa mwe uyesa kwetela kwou nduketele. Nature Vital Wellness Center yuto vingwete kuma wa kwambililia nginya wa 6 kukwetia uiti mwailu vakuvinaku na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukubukiwa nikibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick kama tumiende twesu numenete kukubukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wa 6 kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalaba yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwakato wawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ega ni kwaku kuna sajut we mutambue tu ni kana kwithwa muyo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mabinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko
ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambe nde yani mwitu wawe ande wakomelelie mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani ko yanza ni mausuwesia niwe atikoke atikoke Nikalivu ingi musesa mwendo atuende yanambe. Patricia Mutinda olani nas munene sivitali wa Amref Kibwezi kauntini ya Makueni ni wadhudhi ya kalame kwenda kuitava kwamba kutambuka masivitali ni nika na makwata mautao alama ilete makumatedhe siya kukwata siana sina oima museo owameyo. Ni wasa ingi kana mwaitu ni mailete kwithiwa maikwata mautao ala mailete sivitali ni otou maitava ni meendeka ingi kwenda kliniki matekuti ya naota uu aithuthia aume kwithiwa mustali ni wambe kuthi kliniki mena kamo nikenda methiwe no manyula wailete uu konia usiai Ken Mulingi na mauvo. Neno na kameme ka Patricia Mutinda ni waweta kufika sivitali mbena itina wakuitava kwa mwitu kutethesya kunengo ndawela sielete kwa kumbwa kwa mwana evune na kutethesya kusiamo mama weku alama lika umbwa na wasiana mwitu maima kufika klinik ibeti ilandito siuka klinik malanyanya na tuyasa uko swane ya kwa nengo itava wale kwa hospitali nikenda tusisia kana mwe waku we ready kukuaibuje ondo to prepare meonda saila to kwenda kuema tukeke abo tukaunya senduisu ndoku onayo mabuma ibeti ne mailo prepare kwa ube nilanda watu nenga na asita wa ifas sia kuangelanda kama sia unene ya sia kutuma ebu imeanesa nikenda we saidi atu ina ila sia na si kusia wazina kwa tukamunuka si usia wainge sina kitauki muongo si kusia wainge sina kila chongo kinene isusi onde seta wanikwithia kibeti keke yanywa ile dawasia ifasi ila sia ikito kwa uti asia ibeti tinamba kwenda kuitaba sioke kila kingi tu kwasa ni family planning twenda uspeciala at least miaka 3 nikenda kana kaka kwa time sia kuonga na nyake ebu yake isio kanayo itungiani ene sawi saidi ani ukukua mwana unge va Patricia aithuthia aume kwethwa imwe na mwitu savale ni ikuvika kliniki na mwitu monekana kwata masomo alama ilete mamile ya siana ivune nyawo na itina wakusia wa aume mauke na ibetisio ona matanti itu oyu aume moka nimekwikala matanti maka sibeti sisia akamose ya mwana na sia akamonanga mume mwana makatembemwe aume nemo amwe twamamwisenda kama last year toka uvinga mwaka twameta ameni matanti mathe sibeti kwa kunyanta kama ndo netwese ikubinge ila sia ibeti isituma kukwano ndo kwasi ndakame kwa utu takibweze tu prepare ukeza kwithia twinanda kama adequate kweza ithia bangwa kibeti kiukwa ni kulaka ndakame na ndicho kitumi tutambane tena ume hapa ene yanda ndema endeka kwikonya kithitone kine kana onge kusovya mwitu muno tina wakutetheka na siana na muno kumasiana na maisho takwasha ndakame mbingi tina wakutetheka na siana boda sector ya kibwezi ni tutetheche nondo nimo amwe make paumbele kwa ku make sure ibeti ni hospitality ne na nesia kwata ndakame kwa uko na boda maito ni mese ona wa makulia ni mese ni wewo makutwete ibeti kibeti kita lo thini kia ku to ini na be boda na keina kwata boda so ndi tukwasya aume ni part and parcel yitu kuma jani ya kuswana kuita mpaka 5 years twenamo Mutongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni nyeneta wa Mulei Mulingem. President William Ruto ni wathana kana muvango wa kukilia mwika wa nyota no utwai wundu bailite aikuli andu mamwika meyandikithie kwa wingi ni kana matetheke ndeto yi anene yechathini cha kwambelilia walanio wa nyota lembetani ya Northeastern kila kitwai we kauntini ya Samburu.
How are you, Bana Lusenge? Hello, mom. DJ, nipe DJ. Karibu rais. Onyesha rais na makamu wake. Onyesha rais. Hey! Huyo rais ni Kaya. The sense that tulisema hatutaki kijana wako nimesema simu mnasalimia na simu. This program must be transparent. This program must be accountable. We do not want brokers. We do not want connections. We do not want patronage. We want to make sure that every young person, by their own effort, should be able to be a beneficiary of this program. Na ndivyo mumefika hapa leo. Si namna hiyo? Tuko pamoja? Tuko na program ingine, part of this Nyota. Wale watakaopata pesa hii shilingi 50,050 kila mmoja ni vijana 100,000. Na tutapatia nyinyi shilingi bilioni 5 kuhakikisha kwamba 50,000 for every young person, 100,000 of you. Kuna vijana wengi ambao wamefanya kazi, pengine ni plumber, pengine ni electrician, pengine ni tailor, lakini hakupata nafasi ya kwenda college. Hana certificate, hana stakabadhi yoyote. Sisi tumesema tunatafuta vijana kama hawa. If you have friends, if you have neighbors, if you have people whom you know who are either masons, they are carpenters, they are electricians, they are whatever it is that they do in terms of trade, but they don't have a certificate, we want to support them. We want to look for them. Sisi tutawalipia ile examination ambayo watafanyiwa. Sisi tutawalipia certificate, wapatiwe certificate. Ndio huyo ambaye hajakuwa na certificate, hajawahi kwenda college, pia tumuwezeshe. Ni kuwasihi wale ambao tunashindana nao katika siasa wawache maneno ya kuchochea wananchi na kuchochea vijana ati wachukie nchi yao, waanze kuvuruga wanasiasa ambao hawakubaliani na wale ambao ni wachochezi. Na mimi nataka niwaulize vijana, mtu asikuje kukuambia ati akupatie shilingi 100, shilingi 200, uende ukarushe mawe na kupiga wapinzani wa huyo mtu wa kisiasa. Wale viongozi wanataka kusaidia vijana, wawatafutie pesa kama hii ya Nyota ambayo tumeletewa na serikali ya William Samoei Ruto.